Meksička salata, pokrenimo sa pripremom. Prvo narežemo mrkvu. A zatim i papriku na kockice. Na tavo dodajemo maslinovo ulje. Prvo dodajemo mrkvu. Sad kad nam je mrkva na pola ponisana, dodajemo papriku. Dodajemo malo soli. Dodajemo 3 žlice pasirane rajčice. Povrće nam je gotovo. Ugasimo i ostavimo da se hladi. 2 konzerve tune, kukuruz i grah. Dodajemo soli i papar. Sve zajedno dobro promiješati. Na samom kraju dodajemo povrće. Sve zajedno dobro promiješamo. I ostaviti da se ohladi. Nakon 15 minuta salata se ohladila, ako vreme da probamo. Salata je odlična. Ovu salatu možete pripremiti umjesto francuske salate. Dobar tek i vidimo u sljedećem videu.